Kaniso nina nini kwenzekani na Wehlozi lami waniwayanga upina Inyamezi zigcwele emehlweni akusakwazi nokubekezela Bekumnandi kwelakhaya ngikhule ngihlala nabazali ukuthi konke kwatshintshaphi namangazi kwazi umdali sikhule sibathathwe ekhaya imubaba noma mami belifudumele ekhaya khule ngihlala nabazali ngisebenza kanzima esigele ikusasa lami liqhakazile uma bebuka imiphumela baba lokho ejabulile benebhongo ngami ekhaya ukuthola unyana okhaliphile wathi ubaba ngifunze yena esigela wayehlakaniphile babuza ngifundelani ngathi ngifundela uba udokotela khona ubaba benomama mabegula ngizobajova ubaba wayevela hlenge uma ngibalisa kanjalo wathi khulu ufunde nyana libheke wena leli khaya kwakuyi-24 September kusondela imviwo zeshumi ihleze zokhala ngekhanda ubaba engasalala ebusuku sele ngingangeni nokutya amandla vele amphelela ebusuku ngabonana phuthunyiswa esibhedlela ngivuka ekuseni ngibamba ibheke ngibe ngiphuthuma esikela sengihluleka nokupretenda lokhu ngihlalele ngedwa siphelile vele inyanga ubaba ehlala esibhedlela inyembezi zigcwale emehlweni ukubheka incwathi ngiyahluleka afona uma olete esikela ngibhalela ibanga leshumi athi ubaba uyahluleka okubuhlungu akakhulumi zange ngikwazi nokuqedela ngabe ngiphuthuma esibhedlela vengafica umama ekhala kanti ubaba seshile ukubekezela ngahluleka inyembezi-ke zazehlela ingqondo yami vele izulu uma ngicabanga ithayima lami nathi esikela ngafeyila vengayiluza nebhasari nezikhanda lami libheka ngathi idlozi lingijikele nasekhaya sahlupheka indlala yabe isivakashela nasesikela ngayekela sebengibiza umahlalela amaphupha amashabalala ibingekho enye iplani selinzima impilo ekhaya sele siphila nangokucela Nisonina nini kwenzekani na Wehlozi lami waniwayanga upina Inyamezi zigcwele emehlweni akusakwazi nokubekezela Mama wami ngiyahluleka mina ukuphila kulesi simo mzali wami ngongivumele ngiyozamela yethu impilo themba lami musukhala mina sozeke ngikushiye sakhobisa amakhanda umthandazo walokhu ushilo mzali wami musukhala inkinga nami ngigoqeseni wasengiphathela nebheki sabe siphuthume esitishini wachithi kunyembezi ngesikhathi ngingene ebhasini yababuhlungu inhliziyo yami ngishiya umzali nelokishi lokhu ngijabule endleleni ngangakaze ngiye egoli kwakumnandi ngolwasuku ngathi ilanga lingangashoni yaphela i-3 months ngifesa umsebenzi ngawutholi kule veki sidlulile otsothe bangithathela ifoni umefoni uma olede ecingweni sele ngangitholi siyaphela nale nyanga ekhaya ngizofika ngiphetheni ngathi irenti izongiphelela akabona amasheleni nuka indlala emakhaleni okaphihlele esandleni waba mncane umthandazo lona ngisebumnyameni ngingenayo enye choice kumele ngiyophanda esitrateni ngase ngibone omunye usise efake imali ewalethini ngabe ngim-athenda fast ngakuvalela emakhoneni ngifuna imali wagoloze okuyaphahlala esifubeni ngasenzama nokubaleka kanti amahathi angibonile nalo sise ngimkwazile sengizwile kusushonile siphelile ne-10 years ejele soloku ngiboshiwe ngangi-enjoy ukuhlala ejele khona yayingekho indlala ngingenandaba nevizita ngizalwa ngedwa vele ekhaya angidedela amaphoyisa ngesikhathi sekuphela unyaka ngase ngibuza kwenze njani athi liphelile lami ikyala uma ngifike elokishini kuthiwa umama sewashona babe bengikhombisa lani umama bamngcwabela khona mama wami ngiyaxolisa ukukuphilisa ngahluleka iyobonana kwelizayo